Manang Biyana. Manipod ka ni pagayam tayo nga ador saan napudpud no anagan tintay drama ita ngam sakbay na kablawang kay pay tinaragsak nga aldaw yo amin nga awan labas matutudo lattat aldaw kagayap kat kasapulan tay lattat anad tanay nagalays ti daldalan. Katsakbay ti amin, hello mampay kini Homer Alamo di Taapari, Cagayan, ni Ma'am na ti Agustin, ken ni Jaime Rodriguez. Kastoy ti kunan ni Pagayam Ador. Dear Manang Biyanang, inlaklakay ko ti kinamanugal ken kinartek ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak, ngem oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat tatay tiyempo mapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, aldaw magaya man. Malampayan na. Kita man ta itsuraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay ta itsuram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Napananda ipag? Ay na, napandamanin ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga oray kanayon amaabak. Ay, nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumatabagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Wag. Umyak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek, kunak. Awan nga rod, nariglag. Asas. Aglablabas ka, Ador. Umay ka ditoy. Ruar, surutan nak. Amaya, ano talaramitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy tipagisparingan ta, Ador. Darasam! Oy, kapapaindat ang aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan, bibiyang kaw! Uray mangag ti sangalubungan ti panagapat Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ito Jakon ka ba ilan? Napunwa na kun, Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana. Ay, po, nakakikdin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang dagiti karubaw. Agkari ka nga rod nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako.
agkariakin kan bakay. Promise, agbalbaliw akaw. Ija ko nagitibisyo. Promise! Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly idi kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ka, beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur payla ang amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat kaw. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? Adya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may... Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay kapay lang at dito kusina. Ngam di kapay gayam nakalutaw. Pabisina ko. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut dagiti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at imang dalos kadagiti waram dito kusina. Nang rona dito lababaw. Anya day tangay. Makapadurman akitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagati kastaking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaam. Dali mabisina ka. Maulaw akon, itinakaro abisin ka. Anya mo kastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manan ta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nga mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lutuam. Tik-apam pa'y nga umunamat. Ano naluto? Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon taisot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga kinuray ti inapod. Nakusay! Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Kaya nga po. Rokodam nga min anay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagais, umayak man. Eh, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din di diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagais. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ito'y bado ko. Ay na, makangagman ka na dyan babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na, kabagais. Ay na, nudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, di na mo taramidan na. Ador, Kita ba ato badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo, nadandag iti badok ah.
Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Eh? Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko nam kiday. Naggagat pa nga asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na talimaanin ti trabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kursonada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa eh. Iso adi mo ung tan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikas kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak, karamid na kabagis. Nele, bakit? Mabalinti sumurap, kiniparidan niyo. Income makipesta, ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italaang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itak, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di kamapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya! Nagkuna! The Fred kan Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? He! Impakada da pa'y mo't kumangain mo na. Talas todos mo't dagja sa tao. Ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja sa tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat aniguso dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan mat akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bakit? Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak midla adagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay. Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di tapay nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Ganatigit ka. Anyat pagkaskas taam ay Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakop kayo. Anya? Ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laang. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man bading, talalaki lat ta dayjay. Ador!
Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka bibisin iti lalaki. Adak lang arudin nga asawam. Nga makiin-inagag kapela iti sa balay. Sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasim tayo ta. Nagdakat ti rupay yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit? Basol dagida a Hilda ken friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susimaw. Kasla kayat kung timangdangran ko stilayan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawak iti kayat nagharamidan, agpupudutan. Agam, ano sakon? Tinapatag, sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa ay ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti cardmates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala niya. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Iso nga libas ka. Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarodan ija kurbana na pare. Di ka umay di balhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawan pare. Wala pare, tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tanay, awanan, ti arak, naibusan. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka tayo? Gawa na. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Iderabi Madanaaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan anapan ijay lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Gamdimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Hu, Auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asawg. Natinag kano'y dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, Auntie? Bakit? Ewanin? Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Juan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amuti sa wagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayatan ka asawa. Kasi
Agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanam nili ba kay? Ada ka sa ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makit kan saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wayne? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapuy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangayn inutmutla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, Ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititonggal maysa.